Winganeza wethu impela sibona lapha ngumasipala ke wase Eastern Cape kwinsika yethu municipality khona phana ke Cofimvaba njengoba ke usumise ke ukuthengiswa kotshalwa kumalikhwazi kuza ke emva kokuba kufihlwe phana ke uYanganyarala nowadutshelwa kwabulawa ke eyiwona ke amaphoyisa ngenxa yezinsolo ke ezinzima kakhulu kabhekana nazo ezokubulala ke abantu ke abangaphezulu ke kweshumi bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje masiqala ngene channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonza sithola zonke izindaba ke shishayo nazo izitrendayo. Hayi ke wenganeza wethu impela sibona lapha kumasipala ke wase Eastern Cape uyinsika yethu local municipality njengoba ke usumise kwesashanyana ukuthengiswa kotshwala ke izinsuku ezu7 kumalikhwazi kanti ke wenganeza wethu impela lokhu ke kwenzeke ngalo kusuku lokufihlwa kwakhe ke uYanganyarala nowadutshelwa ke wabulawa yona ke amaphoyisa phana ke eEastern Cape kanti ke bafowethu impela ke sesezwa phana ke abangane bakhe ke uYanga njengoba ke bebesabesa ke osomabhizinisi abakhona kuleya ndawo ukuthi ke kumele ke bakhiphe ke iminikelo ukuthi ke impela ke lapho ke abazokunqaba ke impela khona ke bazodibana ke enakho ke mangabaso kufihlwe yona ke iboss yabo uYanga bafowethu impela ke amaphoyisa nawo bephume ngoboningi bawo phana ke Eastern Cape uzoqapha ke sona ke simo ukuthi cha impela ke kwenzeke lutho ke impela ke ezoshiya ke umphakathi impela ubambe ongezansi. Hayi ke wenganeza wethi impela thina ke Simbuso City MTV sithi zinjalo ke ebese niphathele zona ke bezenza phana ke Eastern Cape ngalokusuku ke lokufihlwa ke kwaYanganyarala nowadutshelwa kwabulawa yona ke amaphoyisa nophinde ke futhi ke abe usomatekisi. Hayi ke bafowethu thina ke ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.